ملبین رند دمی که دال باکوری کردستان خلدا کتی قادان پارلمانترین دم پارتی جواکا سیویل پشتوانی ج روشاوه کردستانی دیکن و لدیجی هریشین سر حلبینه لیل سر آلیه فرمی دا صلاتا ترکیه پشتوانیا هریشین سر حلبی دیکه حتی داخازی ج حکومت سوری دیکه اگر او داخازی ج ترکیه بیکن آمادنه مل بملیوان لدیجی هسته تف بگرن سینان چیف تیورک پارلمانتری دم پارتی لوانی دیگلمه برای سینان دماتا باش به هالویست هری داویه یا ترکیه صبارتی روشا حلبی شیخ مقصود اشرفیه گلو جلس باز مالابا سپاس ایرو امز لوانه مشیان لدیجی و کمی هیرش هتشی شرمزدکن هتشی و پشکریه بدن گل کرد تاغا حلبی سری de ez bayê bêjim em wê hêrişî bi tundî şermezar dikin ew hêrişe bê hek bê neheq e û bê hukuk e. بله Dibêjin ki li Helebê li taxê em bên Eşrefî û Şeyx Mesûd Kurda li vê derê li dijî arteşa Sûriye li dijî devleta Sûriye wek provokasyon pêk anîne. Ev di kok de vir e dereve ek provokasyon pek ani li dijî gelê Kurda ji bo dijî her de taxê gelê Kurdan e. Em baş dizanin ki li dema nîzik da yekê Nîsanê 2025 da peymanek li ser wê pêk hat li hev dikirin ve artêşê Kurda lûrda derket ger asayiş di wir de bimiyana. Bimana li wê li hev dikirin. Lê îro ew peymana yekê Nîsanê kîp weke têk dibe eşkereye xwe ki arteşa Sûriye hikûmetê Sûriye vê nas nake peymana dehê adarê zî nas nake. Sivê êvarê dibin xuseriya Rojava nas nake ew di kok de dereve gerek serî de em bayî bêjin. Îro esas arman çi ye? Ceribandina li olê rakirina weke em bên destkeftiyê Şeyx Mesûd û taha dinya Eşrefiye yani Kurda ew ceribandineke gaveke yekemîne eger bi ser kevin xweyekî esas armanc hedefa wanê esas xuseriya Rojavaya statê wê olê rakir. Lê bangem li wê re em dibin ki qet di vê saetê şinda di vê dextê şinda Kurd Rojava li başûr êdî dema nîzîke em bêjin li Rojava tê Kurdistanê bê statû newin. Ji bo wê serî de bangem me spas ji bo Rêzdar Mesûd Berzanî ra spas ji bo Rêzdar Talebanî ra Bafî Talebanî ra demirdest mana piştgirî da berxwedana gelê Kurd ê taxa Helebê ê taxa Eşrefî û Şeyx Mesûd ew gelek girîng e. Bangem hemû wek em bêjin her çarpaşê Kurdistanê re gerek dilê me piştgiriya me têkuşîna me ji bo em bên ji bo piştgiriya gelê me hatine dokpêşkirin navbera Helebê. بله برای سینان افراوشا کل سوریه هیه سالا که در باز دکه افضل سالات که هیه و که تا به حتی شب نافکری ایدی بردام روشا سوری روشا که مروی گله کم ترسی داره جبری خراب تره بری خوب که چپ سری علویان اینا چپ سری درزیان اینا اوب سری کردان تینن کیش او نینه او دا کبنا تاخین کردان کیش او دیمن تراژدین پاراوین سوری و سویدا جاره کدن بین دوباره کرن قتل عام بیت کرن خلق به اوای که حرامکی بیت کشتن بین در بدر کرن توزانی جی لجم کردان ناموس شرف هبوند چند گرین گل چافمو گلین سردست و گلین پیک هاتین دوره یعنی اف گروپا هیچ دسپلینا کو پرنسیپی وانینه تکبیر آلی دیدن ایدی گرم بچن خلقی بکشن قتل کرد تاچان گرینگه همو هولک بیت دان افرونه داد گلو Gele spas dikim ev diyarê eşkere ki ew êrişa armanc dikin ki wek gelê Kurd li wê derê bi zor û zordestî bi qetkirinê li taxa Helebê derxin li taxa Hürd taxa derxin. Bi hezaran bi sed hezaran gelê me here ku derê gel pêçeke gelê sivîl e êrişa gelê sivîl dikin. Ew dünya alam vayî dizane ki li wê derê gelê sivîl e bêçeke tenê wekem bên aşayîşa wana heye
evzi lidijî em bên arteşa Sûriye qet tişek nekiriye arteşa Sûriye o ilk pişkirî didin wî mesela ten arteşa Sûriye'nin ne evna daxwaz armanc dikin ki Kurda li Sûriye seranseri Sûriye û taybetiz li Xuşerê Rojava bi statû bêlin lê ew Svê barê dibêjin ki provokasyon Kurda provokasyon kiriye sedegê provokasyon kiriye di kok de ev dereve car dibêjim bi gotu ziman provokasyon arteşa Sûriye ya girêdaya heteşe ev dikiye ev peymanê xwe nasnakiye ya dehê adarê ya yekê Nîsanê derdê kulê wan çi ye derdê kulê devletê dagirkera çi ye tirsa wan çima herî zêde bû îro çavê wan hêleke li Xuseriya Rojavayê hêlekî ji guhê wan li Îranê ye li Rojorata Kurdistanê ye dibêjin ki eger siber rejima despot ya wekem bên rejima mula hilveşe ev çax wek mine Azerbaycan wek mine kem bên Belucistan Kurdistan bu xwedî statû ji bo wê çawa dikine çûto dikine daxwaz dikine ki li Xuseriya Rojava statûya Kurdan بله برسنان اف پرسه گلک تی دوباره کرن هلبته حتی شعالیه چاودێران جی به گلو ما کردان چش زهتر مافقه خواستیه کافلاتن سردش جوان بترسن کرد سر آخا خوانه شوان راسنترن دیرو کاوان شارستانیا تاوان گفنا شپیوان شیوان همو گلین سردستین دوری گفنارتره بو يعني كرت بس آشتیه جانه که برومت براتیه مافقه چاندا خواه زمان خواه تشتکی دی ناخوازن بو اوقاس ترسوان جا کردان هی گلو ew gelek pirseke girîng e mara tava be li çi ditirsin Kurd ki xwedî statû dibin li rojhilata navî li başûrê Qafqasê hetanî Misrê bi wekem bên divên ya bi nirxê nû derdikevine holê çinin ew nirxê nû bi prensîbê nû Kurd dibêjin ki ey İran ey Türkiye Sedde hûn hırdı devletê dizî hûn wî yekperestin. Hûn dibin yek millet yek ol. Lê em hîn xwedî devlet zînine devleta sermxûzî nine ca dizî me li Kurdistana here me çi got me got Kurdistana herem Kurdistana hemû gelan û baweriyan e. Me kir baxçe û zeviyê gelan. Demokrasiye ve işte. Li Xuseriya Rojava de zaten peyman eve. Tirsa wan divên Kurd ki xwedî statû bûn Evne li dest me da dibêjin ya serî de Türkiye ez li herema Rojava navîn de ilk xwedî demokrasiye herî zêde ezim Kurd dibêjin ki em asla demokrasiyê bilind dikin. Yek va tirsa mana vaya ya du eger Xuseriya Rojava xwedî statû be ev şax Rojava Kurdistan zî destî wî diguhî da îlam evê xwedî statû be ji bo vê Türkiye zî mecbûr e ki gav bavşe. بله برسنان جیلک رابویه نفشک رابویه نفشن های کردان نفشن های کردان بهن آزادی کریه نفشکه مجیوان گلگ وکریه باش دیگه آلیه برانبر چند نتوا پرستو نجات پرستو دجیوان با او جیل سر دوزاخا اوقاس نتوا پرستو نجات پرست دبن و اوقاس جی برگریه لخواه دکن هیدی بیاته که بزرب و زنگی بصدام بدهان ساله بصدام ساله اف ملت تتقر کرن شناف برن چه بدست نخستیه ناوشونده تشتکی دست بخن آن پیوسته گلی کرجیک مینا همو گلین دوره به مافقه بگه گلین سردستین دوره وی که قبول کن چمکو بنمای پرزگیری کن روش حالات نوین چاره سر نکرنو وی پرسیه نیک پرسیندن اف پرسیه Geli Kurd îro şinda bi dehe salan birda şinda li Rojhilata navîn bê statû newe. Îro bê statû nabe sibe ihtimalake mezinekî serî de Xuseriya Herema Kurdistan bu xwedî devleteke sermixwe. Mesele çi ye? Meseleyek me goya li nirxê Kurda Kurd dixwazin demokrasiyê bilind bikin. Kurd dixwazin wekem bên xwedî statû bin xwedî mafê xwe azadî bin ku sed û heftê salin xebatê wî pêkînin ew qas bedel dan. Wî şinda gav nabije. O ya girî zî ev e ki Kurd dibêjin ki em dixwazin Rojhilata navîn bi mafê xwe bi we re têkildar bin. Em dixwazin biratiyê, em dixwazin aştiye mayînde, lê aştiye mayînde, biratiyê mayînde bê qebûlkirina milletê Kurd, bê statebûna milletê Kurd,
سبب بيسر خبونا ملاتي كرد قد نابن برا devlet vay baş bizdanabın eğridi Kürt çidekin bira bakın şıka zor desti Kürt ve şimdi gav nabıcı بله bak hemeş böyle Kurdana em devin ki her şart parçayı Kurdan diaspora gel İromlu beden her du tağı me nav hala bedanın du divi ek devin Kürt provokasyon dikin bira neni ki bedana xo bira neni ki bedana xo kaki provokasyon edike ya da dengi bak hemeş دست و دم باندکن جهان را تایبیتی را Avrupa بله بره سینان دبیجن که مل بدنه برفدان گلی کرد بره سینان چیف تیورک پارلمانتاری دم پارتی لوانه گلک سپاس